Partido Democrático continua firme mas que ema balon deham PDN bosok tem tambah afilia ba partido selo. Vice-chefe bancada PD Armando dos Santos Lopes hato questão ne liga o vice-coordenador partido Iasuco Fatuquero posto Railaco Virgílio Soares exposto nebe afilia ba partido PLP e haloron tolu fulang mayo ne tambah ne considera PD halo promessa bosok. Mai betur vice bancada PD Armando dos Santos Lopes ne direito membro ideidak no Partido Democrático se continua firme ba oing. Prinsípio mais kata matane ia dua ida tama ida sai ya Partido Democrático ya prinsípio makane ida ne hansi instrumento demokrasi ita ne rai makane kata mai para ita fo doutrina mai para ita bele fo dogma ita mai para ita fo instrumento para ita fo guiar futuro a nação através do Partido Democrático. Jadi Partido Democrático lawas kesi ema ya Partido Negara para lihat saya. Mai be makna kita harus supaya ini sudah kita ya komitmen kita futuro mai iperinya komitmen kata kita untuk amin para futuro kita mai para kita hari kita nasan abo coronador alde ya pasti kita ni punya na apalia ya kese anan kata ini diri itu mai be makna kata saya mak lolos ni sente la dunia ya better naklo ke maya partido bisa preta bele resol ane seniate te dia kata aku Partido Democrático ane kata ni buat ni kalau Partido Democrático ni gaul emanya i Partido Democrático ni hangri kono football tadi kisi kono binjani ni abu ni mitinono aina ni mane kata ke kita hadiri tu atu kama i hadiri tu atu sai Magi dia kata aku di Partido Democrático ni amin kata ni oke emosionalmente itane aline itane formano berarti tentene Partido Democrático ini kata kita untuk hati ini kata kita ini serviço durante ini kita esforço magi povo social Partido Democrático kadiri da dunia kadiri da neno compare da kadiri 31 o kadiri da 19 betul-betul kita konsisten kata saya dah main kata itu ni makin tapi kami kata buat membela dia kita bela kuala bermal ada bela ujar razal ni dan kami kena resultat makan. Enquanto vice-coordenador Virgílio nia intervenção ni beti marpos acesso ia página Facebook PLP ni andehang ni hamuto ko membro na insanulo resining sai husi PD no bafali PLP nela osculpa partido niang mai be pessoal ia partido larang mak bosok teng halo promessa falsa tamba durante tina ronulo nia larang Virgílio hamriko partido PD to ukung hamuto ko CNRT ni beho programa diakdet mai be bosok teng mak barak. Lo que vaga formalitas det, vaga taka ia quarto larang, promete bosok, tambane nia honini estrutura hamutuk sira na insanulo racing neng, hatama lista ba estrutura ia municipio, decide angus estrutura PD ia suko Fatuquero, hakara menos votos PD niang ia suko refere. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema voto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.